Asinibingelele nganzakwethu kule channel yethu unqaphambili umgosi. Nganzakwethu-ke ezibuhlungu azipheli. Ngane zakwethu, lalela-ke, woza nendlebe ngize nendaba. Namhlanje sivuka ngey'ndaba ezingemnandi kodwa esesiziqinisekisile ukuthi uJulius Malema nonkosikazi wakhe bafake iphepha lesehlukaniso enkantolo ukuthi-ke manje beyadivosa. Ngane zakwethu, mina-ke bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ngane zakwethu, lezi ndaba-ke lezi ezingamnandi, iy'ndaba-ke lezi ezishaqise abaningi ezinkundleni zokuxhumana. Nathi-ke siwumgosi sesithi nje lolu daba asilibeke ezithebeni-ke ilida le yeqembu le-EFF. Abantu-ke laphayana ey'nkundleni zokuxhumana bakhuluma okuningi okwahlukahlukene ukuthi-ke njengoba-ke sekudivoswa kusho ukuthi-ke unkosikazi uzophinda athathe uhafu we-EFF. Kungabe wena-ke uyibuka kanjani-ke le ndaba ukuthi-ke manje-ke njengoba sekuhlukanwa unkosikazi uzofanele athathe uhafu we-EFF? Ngane zakwethu, azimnandi lezi iy'ndaba-ke lezi esey'shaqise abaningi, iy'ndaba-ke nje ezingehli kamnandi. Kwenye-ke indawo kubhalwe ukuthi unkosikazi ngathi ubesekhathele i-cheating. Akusho ukuthi kungenzekani ukuthi u-leadership noma umholi noma umongameli weqembu le-EFF ubesenamakhwapheni, asazi. But kwenye indawo kubhalwa kanjalo ukuthi ubesekhathele i-cheating. Asazi noma unkosikazi ube-cheat noma indoda ebe-cheat. But iy'ndaba-ke lezi-ke nje seyisabalele kuyona yonke indawo ukuthi uMalema nonkosikazi wakhe sebefaka incwadi, unkosikazi actually ufaka incwadi yesehlukaniso. Mina-ke nawe ngenza ukuthi asihlangane kwividiyo elandelayo. Don't forget to subscribe. Danko.